KTAH komiti bakentup nadu executive member Ketan Forest ubak Victorani nolol kiwi ki MDC kentup ubak Latip Langkar Ngor ba Roni V Lindo ba Bindu M Lanong ba ru ba Max Milan Bersat amli kumju rigi dukhat jong Kamelia Land Owner Association haba keren bergilar patai kubor nakal yang seketika komiti ubak arkela ubadeiru Chief Forest Officer ulong ba namar KTAH KHYNDEW kadai ke nynkong kumta kimpala satia bansim kanu warai. Pada 3 Julai 2019 te hadir bagi langsung mentakasi ke first Committee ke draft amendment to the Indian Constitution Act 1927. Draft amendment to the Indian ForestAct 1927. 27. Right. Ke Act 1927. So ni lah ke first sitting mentakasi langsung bat kembali lah ya pynbeit ketika meeting mentakasi nama ba ketika first meeting borok kim members kim pada yoban plebha ya kanika amendment jang ForestAct 1927 teki nilai ipor ban ya plebha bat wanra pada next meeting kata ke bandong at nyotrik jong ni benai te kajing temu jong kanika komiti hi kelong ba ngin kamora kamkloi no ya ke proposal but ya ke views ya ke ba nginai state government marba kita ke amendment ya ke ba nakalan ke jongiru ni perkhat ba bangin insert negin agino kinu proposal abadi bat kenika amendment te de nakte kadau knang ba kenika kajing pynbeit kelang ba kabai renti bat ba kanam sakta haka schedule kamta magi jurisdiction je Aoutonomous person ni nakalan ka ni committee nila ipor bat ni ya pek biang mendai tangga ke second sitting le sing la ansong ka third fourth sitting room anda gila finalize by ki kam ki jam tangi sa pat ya kini ka proposal jingi shaka state government kata kedika jipet akini committee mamtas haba benrap lang nakal yang chairman ba Victorani ulah pentip baka kenhun kan ni kendu biang hak arnyotrik mentau bnai banikan kamnia susu halor katai kebenta kani committee la menteri kan pada state government kumbala pynpaw by chairman MLA jong Stein don lang hakane committee but mai lai jingmot ba kaju kani ka jingtmu jongi kalong ka state government but ka committee ba form mai na district council andon kaju ka opinion in paru e kata ka propose amendment ya ka central government kanang ba kini yok priang ya kane te ngakirman skam ba nilapan pendep ya kane but kani ka jingtmu jongi ban yada ya ka ain yung district council kamot rukom bat do siap ro nilapan penulong ya ka nakal yang ba John Khasi yang ulai thu ba ketika Indian ForestAct 1927 ketrikam tang hakikat tu kat ni ki jylla jong kari India bat kadan ru ka jingtmu ban petrikam haboro ko kari kumta kum ka komiti ki don kam ban pej ba ketika an kan om kata pat ya kan ni ka jylla ka bakurukom bat khando ka pher na ki pat ki jylla ketika propose amendment ketika ban amend ya ketika Indian ForestAct 1927 kani kan larangi kabang share glance mentah kabut ka ba kani ka ak apply tang hakat tu kan ikli state jong India bagi temu ban extend ni kani ban apply kani throughout the country ni yo iru hang ni ba kadon ki haka preamble jong ki bagi tho ba haka preamble jong ki tu kani ka ak ka propose amendment ki ong ba to meet the national development aspiration and the various international commitments mo haka bede baka masa gitu berkhoi kidi ka climate change dengan sobat obah hang ni nakaliang ka hakani ka komiti ke jingia kran kolong ba kumno ban ya perkhat bakam de ban ta ikrukom bat khndo hakani ka jylla chungi namar ki ak ki rule ki babi naka skwa India bunsin kidi ikrukom bat khndo sha kawai bat ki jylla te hang ni ki bon ki bede bat ban ki proposal ki bede kumno ban perlong ya kanika Act 1927 bahkan kamlong kabaya kabanya be kat kum jengkala kapor kibun ki provision bigla propose ni kum ki offenses subo ki jeng charge tom ki penalty ki kita la da sabat kita ki ba pen kai ka an
kani kan sepen kubor ka state but kan shim haladi ka kubor ka sokar India ru ban notify ya ki cloud kum ki protected forest de ki kadon bun ki implication yang ni sabar nabar hang ni ka kompat handau de bobon gidan ki lau kur ki lau snong ki lau simet ini kita itu kani kompeti yang matasing ni ya yo ini ki ni ya keren ni bun ki members ki MDC buram kita share yo copy minute ki ong ba ngin ya keren shua ngin ya wara pat ki opinion juki haka next meeting u MDC kanong thymmai ba latip langkar ngot pat ul ong ba jingialang ke ban solong biang sen kin sayo bani ajumut ke ki kyndon ki bala ban priang bat ki pat ki bala ban gantai ul ong ru ba kum komiti ki don kam ban le janai khnang ba kan omi ka jingya tekhu pat ke tikaan teni di proposal amendment one apol the commission nanti de khrang don ki ai kan ka view singi kini ka existing ni proposal amendment kan hang ni pi de kini examine ba ngi se shong khat tingin se pekin ka next meeting is ai ki view sang ni ke bangin perong ke bangin kentai tak rewe the next meeting ni tang ni yo copy mdasi borok members kini yo copy mdasi tingin ngin pani ke view zong ki cooperation jong ki ngin se ra next meeting but ke bo kalam non conflict bakanika Indian ForestAct ba amendment one nanda ni ke diga amendment jong ni ka kalam non conflict ni I should copy menta kalam ba next meeting ngin yo ai ki view zong ki di se shong ni se peke wa ni te lam bakasi ko